Dakle, evo nas tu u Gorjanskoj TV, ne. Danas bomo napravili jedan edukativni video o tome kako se grije voda, ne. Evo ga, to je solarni kolektor, termosifonski solarni kolektor s kojim se grije voda, ne. Njega možete nabaviti u Hori, sve vam piše na ekranu. Mislim, ja sam tražil dosta dugo okolo, ali kaj, ovo sam našel, činilo mi se dobro i evo, sad sam to uzeli u Hori, to je najjeftinije u državi, ne. Sad to testiramo, ne. Besplatno grijanje na sunce, ne, mislim, besplatno grijanje tople vode na sunce, ne, to je ono kaj hoćemo i to je ono kaj bi se svi trebali nekak napraviti, smisliti, kaj ja znam. Jer kaj, tog sunca ima, treba se to iskoristiti, ne, energija. Kaj sam ono, aha da, kak to dela, ne. E pa to je takozvani izljev tople vode, a to vam je ovo tu. Da vam izljev tople vode bude iznad vašeg izljeva tople vode, ne. Jer vam voda prirodnim padom tu dolazi do kuće, ne. A na kuću je spojena na hidropak i hidropak napuni sistem. Hladna voda dolazi tam preko one plave pipe, ne. I u biti unutra nemate pritiska, zato jer tu unutra je plovak koji regulira dotok hladne vode, a tu je ispušni ventil za slučaj ako je pretoplo, onda van tu pusti paru, ne. Tako da bojler nije pod pritiskom. Evo, ja unutra kad sam del vodu, bila je na nekakvih 12-12,5 stupnjeva, ne. 6 ur je to delalo, pa sad da vidimo kolika je temperatura. Evo ga, 28,8. Ja, danas je prvi dan grijanja tek, ne. Prvo grijanje nije tako efikasno kao sva ostala grijanja. Danas kada nam se to zagrije, onda, kaj znam, moglo bi još koliko bi sunca bilo, možda bi došlo prek 30, ne. A sutra bi ta voda već bila na ono 28-29, kaj znam koliko budemo vidjeli ujutro. Malo se samo, jer sad je 5. mjesec, toplo je, ne. Ali veliju svi stručnjaki ovi na internetima i to sve da je to neke najbolje. To su solarne vakumske cijevi, ne. Ja znam, nekakva nova tehnologija, ne. To je taj dio cijelog kružnog toka vode, ne, koji prikazivamo u današnjoj emisiji, a ovaj je dio znači za grijanje vode. Znači, to vam je termosifonski bojler, grijanje vode na sunce. Možete ga nabaviti u Hori, kak sam vam već prije rekao. Pogledajte se, to vam sve piše na ekranu. I niš, evo, sad bomo vidjeli, ovo je danas tek prvi od tih videa, pa bomo poslije vidjeli kakvi su drugi rezultati, ne. Koliko se voda diže i to, ne. Kako to zapravo dela, ne. Evo, voda ide. To sve z neba dolazi, ne. Znači, kaj se događa, kako se voda skuplja i kako se voda koristi i to sve, ne. Znači, s krova dolazi lepo i samo si trebate ovako nekakve cijevi postaviti tu kakve vam ideju i samo da se tu unutra spušta u ovo. I nekakvu branu da baš lišće ne ulazi unutra i to. I onda imate lepo ovu vodu za zalijevati, nekaj trebate u vrtu i takve stvari. To je dobra voda, super je za biljke. I tu se fino koristite, kako se koristite i vidite, tu sam ja dole nahital puno šljunka. I onda se to ko na neki način, napravio sam korito još, tu su ostaci od ovoga, tu se vidi da je folija ispod ovaki ide, onda tu su stavili puno šljunka lepo. Tu se voda koristi, kako se koristi, koliko vam treba i kako to već ide. A poslije se tam dole pročišćava, tako da si vi možete tu odmah i ruke prati i sve, ne. Ima zeleni biljni filter, ne. Voda ide tu i onda se to još poslije dole slijeva u 2 kade koje su pune šljunka isto ovakvog. I pune su, dole se slijeva u 2 kade koje su pune šljunka, ne ovakvog, nego drugčeg šljunka kaj je onak grubije. Ima puno pukotine, budete mi vam pokazali. I iz toga rastu biljke koje već rastu i one pročišćavaju zapravo vodu, ne.
te da si možete pomoći kako da si napravite doma pročišćivač za te sive vode, tako zvane, ne? Jer imate sive i crne vode. Sive vode su sve koje dolaze od ruku, pranja tijela i pranja suđa, a crne vode su fekalije, ne? Evo, tu je odvojen sistem da je samo sive vode, ne? Možete pročišćavati. Znači, evo nas kod tog biljnog pročišćivača. To su zapravo radi o tome da su to dvije kade. Bilo bi dobro da se napravi još jedna treća kada, jer voda nije baš toliko pročišćena koliko bi mogla biti, ne? Ali dobro, bar je ovo pokrenuto pa bude se još to napravilo. Znači, voda dolazi tam gore kad sam vam pokazival, se slijeva u jednu cijev koja dolazi tu unutra, ne? A istovremeno i voda iz kuće, znači od kupaone i od kuhinje, dolaze u isti ovaj pročišćivač u prvu kadu, ne? Treba posaditi što različitije biljke, to je dobro. Unutra ide, ja sam našao nekakvu mentu kaj uspijeva i sam jednostavno ovak natrgal i onda sam je samo ovak gurnul negdje između tih grana, gurnul sam je samo negdje između tih kamenja i vidio sam da se prima, ne? I onda sam tako raširil tu mentu. Druga stvar koja je isto ključna, to je rogoz, to je ovo tu, to je ono koje ima one velike, one šaš, ne? To je rogoz. I ima tu nekakva trstika, ne? Kaj isto sjajno uspijeva. Mislim, te biljke su cijelo vrijeme zelene po ljeti. I sad smo isto na početku, odnosno skoro na kraju proljeća. I to sve sjajno uvijek uspijeva. A po zimi se događa to da biljke, ta zelenjava krepa, ali korijenje unutra svejedno dela, ne? Tako da to je to kaj sam vam rekao, da se može napraviti to kaj se hoće napraviti, ne? Znači, evo nas kod filtera za vodu, filter za kišnicu koji puni cisternu tu dole koju vidimo. Evo ga sad, znači to je najobičnija aluminijska škatula i unutra ima 3 ladice, ne? Prvu, drugu i treću, budete vidjeli, budem se rastao, kad vam pročišćavaju vodu, ne? Evo sad kad to otvorimo. Unutra je tak jedna mrežica. Ovo je druga ladica. To vidite kaj je unutra, ne? Isto batuda. U drugoj škatuli je malo manji šljunak, ne? Vidite, u njemu isto, on nije baš isto skroz čisti, ima toga unutra. A sad je to tak malo. A u trećoj škatuli bi trebali ići aktivni ugljen. I to je jednostavno nasađeno na cijev kaj vodi direktno unutra u cisternu, ne? A to vam sad pokazal. Evo ga. Tu dolazi voda iz filtera za kišnicu unutra, to je cisterna u kojoj se to sve skuplja, 3,5 kubika. A tu dole, ovo cijevke tu vidite, to je cijev od hidropaka. Tu voda ulazi u kuću, ne? Odnosno odavde se vuče u kuću. Evo ga, to je to. Očekujte me uskoro nazad. Kako sam vam sve već povedal prije. Živjela Gorjanska TV, ne?